Nongeye kubasuhuza baha ikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko hasohotse inkuru mbi cyane, inkuru mbi muri iri huriro Alliance Fleuve Congo M23. Ni nyuma y'igitero cyagabwe ejo muri tariki 11 Werurwe 2026. Igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma ufatwa mu rwa mukuru ntara Kivu y'Amajyaruguru muri quartier Himbi. Igitero byavuzwe ko cyagabwe na drone z'igisirikare cya Kongo, nubwo Kinshasa yo ibihakana, ahubwo nanone ku rundi ruhande ikaza bikaba bigera bitangazwa n'abandi ku rundi ruhande, ariko bo muri guverinoma basa naho batandukiriye ku murongo Kinshasa yihaye. Ubwo barimo nka Depite Willy Mishiki wiyemereye ko rwose igisirikare cya Kongo aricyo cyahitanye uriya Mufaransa kazi wakoraga muri UNICEF Karine Buse. Amakuru aravuga ko uyu Karine igitero cyagabwe ku nyubako yakoreragamo mu by'ukuri ngo ni igisasu cyangwa se ni igitero cya kabiri, ngo hari cyaje cyari icya mbere mu masaha yari yabanje ndetse gihitana umwe mu bayobozi ba M23. Ngira ngo murabizi ko Karine Buse byavuzwe ko yapfuye, ariko kandi azize igitero cya drone, ariko hakavugwa n'abandi babiri batatangajwe amazina. Aba rero byamaze kumenyekana ko ari umwe mu bayobozi ba M23 bo mu ishami rya politike. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5 hari ibishya bitangajwe kuri iyi nkuru. Hanyuma uyu ni umunsi wo ku cyumweru tariki 15 Werurwe, ni umunsi witezweho urugamba rw'imbatura mugabo mu bice bya Sanje hariya muri Uvira. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ibyaya makuru ntabwo birajya hanze ku mugaragaro. Drone turi gutambagiza hejuru mu kirere cya Uvira ntabwo zirabasha gufatisha, bisobanuye ko aka kanya turi kuvugana hari ubwo ibintu byahinduka. Twe twabwiye amakuru y'ubutasi twahawe n'umusirikare wo mu gisirikare cya Congo FARDC, avuga ko coalition muri rusange irimo FDLR, FARDC, Wazalendo, FDNB, abacanshuro ndetse n'abanyangola ngo bafite gahunda yo gutangiza ibitero simusiga kuri Sanje, baga bitero kuri M23 byo kwirukana muri iriya misozi, ariko ngo bakayerekeza bayishushubikana mu bice bya Kamanyola ndetse no hano ku rubibi rw'u Rwanda ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo utibagiye no Burundi. Bigo gukora icyo gitero kigamije ngo gusekiwariza umujyi wa Uvira ugenzurwa nabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ngo birukana duyi mu nzira zerekeza muri uyu mujyi. Ikiri kuvugwa nuko aka kanya ntabwo turamenya amakuru yuko cyangwa se niba igitero cyatangijwe. Ubwo birumvikana nubana natwe uyu munsi wose uraza kumenya uko byaje kugenda. Hanyuma rero reka mbabwire ko ibimenyetso by'uko intambara igiye gukomera biri kwigaragaza uko bwije nuko bukeye. Munyemerere muri iyi nkuru mbabwire ibyatangajwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ryavuye imuzi n'imuzingo, ibikubiye muri gahunda rifite yo kudakomeza kurebera akababaro k'abanyekongo. Ibisobanuye ko ubu noneho intambara ikomeye cyane igiye kuba, ndetse ko igiye guca igikuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nze mbabwireho 5 ku kandi turakomoza, ariko kandi nanone ku makuru avuga ko FARDC yahuye n'akaga gakomeye ubwo yategwaga igico abari mu musirikare mukuru bahasiga ubuzima. Ibi byabereye he? Reka nze mbabwire. Ndabwira ku gitero muri Ituri cyahitanye abantu benshi, intwaro nyinshi za FARDC ziranyagwa. Ibintu byabaye ahangaha muri Ituri nakamaramaza. Reka nze mbibabwireho 5 kuri 5. Nandi makuru agezweho muri aka karere k'ibyaga bigari muri Afurika ndetse no hakujya inyanja ngari turayava muzini muzingo 5 ku kandi. Reka rero nongere mbaye ikaze. Reka kandi mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mpere kuri iyi nkuru aka kanya iri gushimangira ko M23 yapfushije. Leta ya Kinshasa nayo ubwayo iravuga ko abandi bantu babiri bapfuye. Murabizi ko ejo bundi hagabwe igitero cya drone hariya mu mujyi wa Goma gihitana umuyobozi wa UNICEF muri UNICEF Umufaransa kazi Karine Buse. Iki gitero rero cyagabwe n'indege yo mu bwoko bwa Bayraktar, ubure nagari CH-4. Ukibaza utese ko havuzwe uyu Karine Buse, abandi bapfuye ni bande? Kuko havuzwe abandi babiri batatangajwe amazina cyangwa se batatangajwe nabo ku ruhe ruhande ni bantu ki, ariko aka kanya bimaze kumenyekana ko M23 yongeye mu by'ukuri yongeye gutahamo inkuru y'incamugongo. Icyo gitero rero Kinshasa nayo ubwayo yari yagihakanye, ndetse n'umudepite wagerageje kukivugaho acyemera,
asa n'uwikobaga ku gatuza avuga ati Wazalendo FARDC nitwe twagabye iki gitero. Uyu Depite Willy Mishiki uhagarariye Warikare mu nteko nshinga amategeko ubwo yaganiraga na TV5 Monde akavuga ko aribo bagabye iki gitero ndetse akanashimangira ko Wazalendo bari kwisuganyiriza muri parike ya Virunga bitegura kongera gutera umujyi wa Goma. Uyu nguyu yahise akimbizwa na guverinoma Kinshasa avuga bati nago ufite uburenganzira bwo kujya gutangaza ibintu udafitiye gihamya cyangwa se ibintu tutari mu murongo wo kwemeza, dore ko Kinshasa iri kuyobya uburari yihunze igitutu cy'amahanga. Ibihugu byaravuze byinshi bitandukanye n'ubwo bitagaragaje ko Kinshasa ariyo yagabye iki gitero kubera urupfu rw'uriya muzungukazi, ariko bikavuga biti Kinshasa igomba kubiryozwa, dore ko no mu Bufaransa batangije iperereza ngo hamenyekane icyishe inyuma y'iki gitero. Kinshasa nayo Minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu yitwa Guillaume Ngefa, uyu nawe yari yasabye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'iki gihugu FARDC ngo gukora iperereza rigamije kugaragaza ukuri ku gitero cya drone cyapfiriyemo uriya mu Faransa Karine Buise. Ubwo rero mu rukera rwa tariki 11 Werurwe nibwo inkuru yabaye kimomo. Twabanye from day one, birumvikana ko bamenye byinshi kuri iyi nkuru ni hariya Igoma. Izi ndege rero zaje zica Karine Buise akoreraga ishami ry'umuryango w'impunzi ryita ku bana UNICEF ndetse n'abandi basivile babiri. Bikavuga ko rero abo bantu babiri bandi bapfuye batigeze batangazwa. Aka kanya reka turebera hamwe uburyo Kinshasa ivuga ko arabo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 ndetse hakaba harimo n'umuyobozi mu bya politike. Ihuriro ubwo iki gitero kikimara kugabwa, AFC M23 iri huriro rigenzura umujyi wa Goma ryahise ritangaza ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo, ngo kandi ko cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Colonel Nanga, barimo Major General Sultani Makenga ni komanda mukuru wa Armée Révolutionnaire Congolaise. AFC M23 kandi yari yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo no ku basivile. Kimwe muri byo rero cyatwaye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. Umudepite uhagarariye teritwari ya Warikare mu nteko nshinga amategeko ari we Willy Mishiki twabigarutseho yatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mishiki akimara kuvuga ibi ngibi ejo tariki 13 Werurwe yagize ati turi kwisuganyiriza muri parike ya Virunga kugira ngo twisubize umujyi wa Goma. Ubu turi muri Nyiragongo milimetero bike uvuye i Goma, niyo mpamvu ya kiriya gitero. Uyu nyuma yo gutangaza ibi yahise akimbizwa. Ubwo ariko ibimenyetso byinshi n'ubuhamya biragaragaza ko n'iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta atari nuko Willy Mishiki yabitangaje. Minisitiri w'ubutabera rero w'iki gihugu yasabye ubuyobozi bw'igisirikare gukora iperereza kugira ngo bushyire mu mucyo ku rupfu rwa Karine Buise. Aha ngabwo ni iperereza ryo kwihanaguraho icyasha birumvikana. Kuri wa kane ejo ni kwa kane murababarira kuri wa gatandatu tariki 14 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya we yari yagaragaje ko ngo AFC M23 ishobora kuba yaragabye iki gitero ngikacyegeka kuri FARDC n'abatanyabikorwa bayo, ariko ibyo byafashwe ngo nko kuyobya uburari. Nuko ngo abo ku ruhande rwa Kinshasa bo batangiye propaganda yo kumvikanisha ku ruhando mpuzamahanga ko ari M23 yikoze mu nda cyangwa se yakoze aya marorerwa yasize ahitanye uyu muyobozi wa UNICEF ari we Karine Buise uyu Mufaransa kazi, dore ko agiye guhaga Tshisekedi kubera ko nk'ubwo ngubwo Ubufaransa bwatangiye iperereza ryimbitse ku rupfu rw'uyu Mufaransa kazi wabwo. Benshi bakavuga bati wasanga wenda ari cyo gihe ngo mu by'ukuri n'abandi banyekongo bamaze iminsi bagirwaho ingaruka n'ibitero bya drone bavuganirwe n'amahanga. Ubwo rero abandi bantu babiri rero abo ngabo bakomeje kuba nk'inshinga iri mu mbundo. Aba rero bapfuye biravuga ko ngo umwe ari umwe mu bagize ihuriro AFC M23 ngo ndetse n'umukozi w'umutekano wigenga. Nuko ngo umwe muri abo babiri harimo umwe mu barwanyi ba M23 ndetse ukomeye ufite ipeti ryo hejuru ndetse n'umukozi mu by'umutekano wigenga. Abantu batatu bapfuye muri biriya biturika byabereye mu mujyi wa Goma, harimo aba M23 nk'uko abo ku ruhande rwa Kinshasa babivuga. Muri abo bapfuye rero harimo Ufaransa kazi Karine Buise, ntago twakomeza kubivuga kuko byamaze kubana inkuru yabaye kimomo, ariko umwirondoro w'abandi bantu babiri bapfuye ntiwari wemezwa neza n'aka kanya. Gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku 13 Werurwe leta ya Kongo yatangaje ko iperereza ry'ubutabera ryatangiye kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye muri ibyo biturika byabereye muri aka gace ka Himbi muri Goma, byari bigamije kwica abayobozi ba M23 barimo Joseph Kabila n'abandi batandukanye, Colonel Nanga, Freddy Kaniki, General Makenga, harimo Bertrand Bisimwa n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero aka kanya ndagira ngo mbabwire ko ibintu bitoroshye n'aka na gato,
biraba ibyuya, abantu benshi batangiye guhita batunga agatoki bamwe mu bayobozi ba M23 batakigaragara, bavuga bati se yaba ari we, cyangwa se bareba ku rutonde rw'abatangajwe ko bari muri target ziriya drone, amakuru ati se yaba ari umwe muri bo. Ubwo ngubwo ubwoba ni bwose, buri wese aravuga ati iyi nkuru biraba ibyuya ntibe amaraso, ntibe ya nkuru iza ica igikuba. Urupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye mu gihe kuri Kinshasa yategitingaga kwica abaye ari umwe muri aba, cyaba ari ikibazo gikomeye. Aje yiyongera kuri Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, warasiwe hariya i Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma tariki 11 Werurwe rero, ubwo inyubako y'abaturage ituyemo abanyamahanga n'abakozi b'imiryango itanga ubufasha yagabweho ibitero by'ibiturika bikekwa ko byatewe na drone z'intambara, ishami rya UNICEF muri Kongo ryemeje ko Karine Bwise wari inzobere mu kurinda abantu ihohoterwa n'ihohotera rishingiye ku gitsina yapfuye muri icyo gitero. Ubwo rero umuyobozi wungirije w'intumwa nkuru ya Loni muri Kongo akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa misiyo ya Loni yitwa Bruno Lemaki yamaganye ikoreshwa rya drone z'intambara ryatumye umukozi wa Loni n'abasivile babiri bapfa ndetse rikanangiza amazu y'abaturage, ariko kugeza ubu umwirondoro w'abo bantu babiri ku rundi ruhande nturashyirwa hanze, nubwo babo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa avuga ko ari abo muri M23. Naho andi makuru yo muri European Union akavuga ko nabo batari abakozi ba ECO, ishami ry'ubutabazi bwihutirwa rya European Union. Leta ya Kongo rero yanavuze ko aho ibyo byabereye hahise hajyaho abasirikare ba Rwanda ngo Defense Force ngo ba RDF, n'ibimenyetso ngo nuko ngo bakomeje gukora ubukangurambaga, cyangwa se mu by'ukuri icengezamatwara ryumvikanisha ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ngo ziri kumwe n'abarwanyi ba M23. Leta ivuga ko ibi bibaye mu gihe intambara ikomeje mu rasirazuba bwa Kongo, ni intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'impare zihanganye n'amaginga ya ahenshi bari kurasana. Ubwo wenda tukivuga ku bijyanye no kurasana, reka turaje turebera hamwe ibiri kuvugwa muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Malema. Ahangaha haravugwa imirwano ikomeye. Reka twibande cyane noneho ku byatangajwe na M23 bigaragaza ko intambara ishobora kuza guca igikuba cyangwa se guca ibintu hagati y'impande zihanganye. Ahangaha M23 yanze kuva ku izima, itanga igisa n'ihame igomba kugira gute kubahiriza. Baravuga bati imbaraga zidasenyuka z'abarwanirira icyubahiro. Ubwo ni imbaraga zishikamye, birumvikana kuvuga ngo nta cyaba ngo gice gikuba muri M23 ihagarika intego yayo, byumvikane cyane. Kuva ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi Chilombo, cyangwa se kuva Tshisekedi yagera ku butegetsi, M23 iragaragaza ko imibabaro n'akarengane byageze ku rwego rukabije ngo rutakwihanganirwa. Ahangaha aragira ngo muhaca karongo mwumva uko ibintu bigomba kuba bimeze. Ni ukuvuga ngo kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi kuva mu mwaka 2019, agahinda n'akababaro by'abaturage byariyongereye birikuba ku rwego rutakihanganirwa. Bivuze ko ni ikibazo cyo kuvugutirwa umuti gikomeye kandi kigomba gukemuka hasi hejuru, ku neza cyangwa se ku nabi. Aha nicyo biba bisobanuye. Nta kintu ngo kigikora neza mu bice biri munsi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aho Kinshasa hose igenzura, abantu barapfa, abantu baricwa, abantu barahohoterwa, bakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, baranyagwa. Mbega nta kigenda cyaho Kinshasa igenzura, ibintu byose byarazambye. Nicyo bisobanuye ahangaha. Ni muri uwo mwanya rero nyirizina ngo hari ikintu ngo giteye ubwoba, cyangwa se kandi ngo hari ikindi kintu kinini cyane kivukira ngo mu mitekerereze y'abaturage ba Kongo. Ni ukuvuga ngo hari uburyo abaturage babyumva, hari uburyo bumva babaho, barindwa, batekanishwa, ariko ntago babibona mu bushobozi bwa Kinshasa. Byumvikane cyane ahangaha. Ngo ubushake budasubira inyuma bwo kubaho mu bwisanzure no mu cyubahiro nibwo abaturage bashaka. Abaturage barashaka kubaho bisanzuye, abyuka akagenda, aryama igihe ashakiye, abyuka igihe ashakiye, atikanga 40 volere za hariya mu rasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Byumvikane cyane. Ubwo rero ngo bati uyu munsi Kongo iri kunyura, cyangwa se muri iyi minsi Kongo iri kunyura muri kimwe mu bihe bikomeye mu mateka yayo, aho buri munyekongo uzi neza ibibazo by'igihugu cyangwa se by'ingutu igihugu cyahuye nabyo akwiye kwifatanya n'impinduramatwara rya Alliance Fleuve Congo kugira ngo akize igihugu cye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
kwa ngo ahari nko gukangurira buri wese uwumva cyangwa se mu by'ukuri ukunda igihugu kumva ko yajya ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23. Ahangaha kwibaza ute bajye ku ruhande rwa M23 hanyuma bigende bite? Reka dukomeze tubisobanura ahangaha. Mu myaka myinshi ishize igihugu cyafashwe bugwate n'ubutegetsi bwa politiki mbi bwuzuyemo ruswa, aho ubutegetsi butakira umurimo wo gukorera igihugu ahubwo ngo bwahindutse igikoresho cyo gutegekesha no gusahura. Birumvikana neza. Mu miyoborere y'ubutegetsi buri Kinshasa rero ngo inzego zagombaga kurengera abaturage zahindutse ibikoresho byo kubanyaga ndetse no kubarwanya, zikora ibinyuranye n'inyungu z'abaturage. Ruswa yinjiye mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Ahangaha Alliance Fleuve Congo M23 bafashe icyemezo cyo gushyira hanze ahabona amatwara ya Tshisekedi n'imyitwarire ye. Uburezi bwaratereranywe, icyitwa kwiga cyo cyabaye umugani. Barafungura hagashira amezi 2 nta munyeshuri akandagira ku kigo. Biratugoye cyane mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo biri kuberamo intambara. Nuko ngo uburezi bwaratereranywe, ibitaro nta bikoresho bifite, ubutabera bwarahinduwe ngo ndetse ngo bwahinduwe igikoresho cya politiki ngo kandi inzego z'umutekano zikora cyane mu kurinda ubutegetsi aho kurinda abaturage. Nuko ngo imbaraga nyinshi aho kurinda abaturage zikoreshwa mu kurinda Tshisekedi. Umutekano wabaye service ikorera inyungu z'umuryango wa Tshisekedi. Byumvikane cyane, umutekano nago bije ishyirwa mu nzego z'umutekano ari ukugira ngo abaturage babeho mwituze, ahubwo ngo kugira ngo Tshisekedi atekane nyine. Nuko ngo umutekano wabaye service ikorera inyungu z'umuryango wa Tshisekedi. Birumvikana cyane ahangaha. Ubwo rero mu gihe miliyoni nyinshi z'abanyekongo babayeho mu bukene, ubutindi rwose usanga abanyekongo barakennye ariko igihugu cyabo gikize kubi, abaturage babayeho badafite amazi meza yo kunywa, ntibafite amashanyarazi, bari mu mutekano muke, bazengurutswe n'umwanda ngo kandi ntibafite ibikorwa ngo ntago bafite ibikorwa remezo bikwiye igihugu kigezweho cyangwa se gikungahaye nk'iki ngiki cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe itsinda rito ry'abanyapolitiki ngo bishingikirije ku moko rikomeza kwigwizaho umutungo rishingiye ku butunzi bwinshi bw'igihugu, ariko ikibazo cya Kongo ngo nikigarukira gusa ku miyoborere mibi kugira ngo ubutegetsi bukomeze kuguma cyangwa se abari ku butegetsi bagume ku butegetsi bukoresha ingamba ziteye akaga. Nuko ngo barashaka noneho no guhindura itegeko nshinga kugira ngo bagume ku butegetsi. Byumvikane cyane, izi ngo ni ingamba ziteye akaga ngo gutanya abaturage kugira ngo babategeke, ivangura rishingiye ku moko n'amakimbirane y'amoko bikoreshwa nk'intwaro za politike. Amoko atandukanye arashukwa kandi agashyirwa mu makimbirane kugira ngo akorere inyungu z'ubutegetsi bwa Chilombo, agahindurwa abanzi hagati yayo kugira ngo haboneke uburyo bwo guhisha abateza imibabaro nyakuri mu gihugu. Ijwi ryose rero risaba ubutabera rihita rifatwa nk'iryukekwa, guta muri yombi bidakurikije amategeko, gushimutwa kw'abantu, kuburirwa irengero mu buryo butazwi, n'ifungwa ridafite urubanza ryahindutse ibintu bisanzwe bibabaje cyane mu bice bimwe by'igihugu, cyane cyane mu bice byafashwe na Alliance Fleuve Congo M23. Abaturage b'abasivile babayeho bahora bafite ngo ubwoba bw'ubutegetsi bwa Kinshasa bwiswe ubutegetsi bw'iterabwoba, ibisasu bitareba cyangwa se bitarobanura uwo bifata, ibitero bya drone, ibikorwa bya gisirikare bidahutaza abana n'abagore. Hagati aho kandi ngo propaganda ya leta igerageza guhindura ayo makuba amagambo yitwa umutekano w'igihugu, ikinyoma ndetse n'ikorwa ry'uburiganya mu bya diplomasi byuzuye mu bitangazamakuru, cyane binyuze mu itangazamakuru rya Patrick Muyaya. Ariko kandi amateka ahora agaragaza ukuri kumwe kw'ingenzi, ngo nta butegetsi bushingiye ku karengane bushobora gucecekesha iteka ryose ubushake bw'abaturage. Ahangaha nicyo M23 ishimangira. Ibyo byose byaba, ariko ngo nta butegetsi bushingiye ku karengane bushobora gucecekesha iteka ryose ubushake bw'abaturage. Iri ni ijambo nshaka ko mucakarongo munumva igisobanuro rifite. Ngo nubwo ubutegetsi bushyira ubwoba mu baturage cyangwa se butera ubwoba mu baturage ari ubutegetsi bw'iterabwoba, ngo nubwo hari amagerageza y'ibanga, nubwo hari ubwicanyi n'iterabwoba, hari abanyekongo bakomeza guhaguruka banga kwemera ejo hazaza habambuwe na ruswa n'urugomo. Nuko ngo mu mihanda, mu byaro, mu midugudu ndetse mu midugudu yibagiranye yasenywe n'ubutegetsi,
ngo hari ukwizera gukomeye guhererekanywa mu bisekuru. Icyubahiro cy'umuntu ngo ntigishobora gusenywa. Buri gikorwa cy'ubutwari cy'abaturage ba Kongo, buri jwi risaba ubutabera, buri gikorwa cyo gufashanya hagati y'abaturage kiba gihamya ko icyizere kitigeze gipfa. Kongo izabohorwa na Alliance Fleuve Congo. Barabishimangira bati nitwe tuzabohora Kongo, nta wundi uzabikora. Abanyagitugu bashobora gutekereza ko drone, amatsinda ya gisirikare ya Kinshasa arimo FARDC, FDLR, abacancuro b'abanyamahanga n'imitwe ya Wazalendo cyangwa se imigambi ikorerwa mu biganiro bya diplomasi bishobora kubahesha intsinzi. Bati rwose ibi bitero ntago ari byo byabahesha intsinzi. Ati nuko ngo Alliance Fleuve Congo kavuga ngo bashobora kongera ibitero by'ibisasu, guta abantu muri yombi no gukwirakwiza amakuru ayobya, ariko amateka ntashidikanya ngo ubutegetsi bushingiye ku kudashobora kuyobora, ku binyoma ndetse no ku buriganya burangira cyangwa se ngo burangirana no kugwa imbere y'ubushake bw'abaturage. Byumvikane cyane, kuva ku byaro byasenywe kugeza ku midugudu yababajwe n'urupfu, kuva mu magerageza kugeza ku matongo, kuva mu magereza kugeza mu matongo yasigaye. Abaturage ba Kongo bafite imbaraga zitagaragara ariko zidasenyuka. Ukwihangana, izo nizo mbaraga zitagaragara ariko zidasenyuka. Izo mbaraga rero ngo zishingiye ku rukundo rw'igihugu, ku kwibuka akarengane babayemo no kwizera gukomeye ko Kongo itandukanye ishoboka, cyangwa se ko Kongo itandukanye ishoboka. Kongo aho inzego z'igihugu zikorera abaturage by'ukuri, Kongo aho umutungo w'igihugu ugirira akamaro buri wese, Kongo aho nta muryango cyangwa ubwoko buhigwa, Kongo aho nta butabera, aho ubutabera n'icyubahiro bitaba mu magambo gusa ahubwo bikaba ukuri. Kuko urugamba rwo kurwanira icyubahiro rutari gusa intambara ya politiki cyangwa ya gisirikare, ni urugamba rw'indangagaciro n'amateka, kandi muri uru rugamba ukuri kumwe kuguma. Ariko ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa rero bwitwa ubutegetsi bw'iterabwoba ngo bushobora gusenya imijyi, ariko ntibuzigera busenya umutimanama w'abaturage banga kubaho bapfukamye. Aya ni amagambo y'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo M23, ihuriro rihanira ko abanyekongo babaho batekanye. Ni amagambo ashyizwe hanze nyuma y'uko ejo bundi, nyuma y'ikira gitero cyagabwe i Goma, abaturage bakoze imyigaragambyo bamagana kira gitero cy'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubugizi bwa nabi Tshisekedi bakorera, ariko kandi banasaba Alliance Fleuve Congo gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu. Aka kanya rero nko kumenyesha kandi ukavuga ko M23 nyuma y'iyo myigaragambyo yemereye abaturage ko ubusabe bwabo buzumvwa kandi buzubahirizwa. Bivuze ko rero aka kanya urugamba rugiye kuba magasa, ndetse murabizi ko Kinshasa nayo bwayitangiye kugenda yikanga ko mu bice bya Katanga ngo M23 yamaze kugerayo. Biteye ubwoba n'impungenge, ariko kandi ugutabarwa kw'abanyekongo gushobora kuba kugiye kuboneka ukurikije ibimenyetso simusiga ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa ku marezo sosiyo agiye atandukanye. Hanyuma imasisi abantu batanu nyaboneka, ntabwo ari batatu, bapfuye, babiri barakomereka. Ni mu mpanuka y'isenyuka ry'itaka ryatewe n'imvura nyinshi irushebere. Abantu 5 bapfuye, naho abandi 2 barakomereka mu mpanuka yabaye mu ijoro ryo kwa gatanu tariki 13 rishyira kwa gatandatu tariki 14 Werurwe irushebere na gace kari nko mu birometero 6 uvuye muri Masisi rwagati mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uko amakuru yatanzwe n'abaturage abivuga. Ababyise ko bishwe n'ibitero, ndagira ngo mabwire ko ukatari ukuri, ntabwo ariko ibintu byagenze. Ni impanuka y'isenyuka ry'itaka ryatewe n'imvura nyinshi hariya irushebere. Ni ibintu berutse kubera hariya nanone kandi mu bice bya Rubaya, aho abagera kuri 200 basize ubuzima, mu by'ukuri bahasize ubuzima bitewe n'inkangu yabaye hitewe n'imvura. Nibyo ngibyo. Hanyuma imasisi ahubwo aho isasu ryavugiye mw'abantu mwe, imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Wazalendo hariya Imalemo kuva ku munsi w'ejo mu gitondo cyo kwa gatandatu tariki 14 Werurwe, hagati y'abarwanyi ba M23 n'inyeshyamba za Wazalendo baresuranye mu buryo bukomeye. Ni mu mudugudu wa Malemo, ni mu mudugudu wa Malemo ahirwa ngo ni Militia. Ni umudugudu uri mu gace ka Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ni ku murongo Kalembe Mpeti. Nk'uko amakuru atangwa n'abaturage abivuga, imirwano yatangiye hagana saa 11 z'igitondo, ubwo abarwanyi ba Wazalendo ngo batangizaga igitero karabutaka ku myanya yari ifitwe n'inyeshyamba muri ako gace.
kuva ayo masaha rero urusaku rw'imbunda nini nto byumvikanye cyane mu bice bikikije aho imirwano yakomeje kubera ngo byanateye ubwoba bukomeye mu baturage bo mu midugudu iri hafi aho, benshi muri bo bari kwihisha mu mazu yabo batinya ko imirwano yakomera igakomeza guca ibintu. Imirwano mishya yabaye amasaha 24 gusa nyuma y'indi yabereye i Kashuga muri ako gace ka Bashari Mukoto, aho naho abarwanyi b'Abazalendo bari bagabye igitero cyangwa se ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23. Uku gukurikirana kw'ibi bitero rero bisa n'ibyongera igitutu ku myanya y'abarwanyi ba M23 muri izi axe, ndetse ibintu bikaba bikomeje gutera ubwoba n'impungenge abaturage. Kugeza ku masaha y'amanywa ku munsi w'ejo kwa gatandatu ibintu byari bikiri bibi cyane muri ako gace, nk'uko amakuru yaturutse i Kalembe ni hafi y'aho imirwano yari iri kubera abivuga ngo umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse ntiwamenyekanye kugeza na magingo aya. Turacyakomeje kugerageza kumenya ese hapfuye bangahe ku ruhande rwa M23, hapfuye bangahe ku ruhande rwa Wazalendo, nibyo dukomeje kugenda atubaririza uko bwije n'uko bukeye. Ayo makuru rero turaza ko yababwira mu makuru yacu ari imbere. Ubwo ariko kandi muri Ituri FARDC yakubititse ku buryo bukomeye. Ituri havuzwe igitero nge nakwita karahotaka, igitero cyasize gishegeshe cyane abo ku ruhande rwa FARDC mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo hakomeje kugaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, aho umutwe w'iterabwoba wa IS cyangwa se Islamic State wigambye igitero gikomeye kibasiye abakozi ba societe civile y'Abashinwa icukura zahabu mu ntara ya Ituri, ndetse n'ingabo za leta zari zishinzwe kubarinda. Amakuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza amafoto y'abarwanyi bavuga ko ari abo muri IS bakorera mu gace ka Ituri, berekana intwaro zikomeye bavuga ko bambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nyuma y'icyo gitero ayo mafoto agaragaza kandi imodoka n'ibikoresho byakoreshwaga n'abakozi b'Abashinwa byatwitswe. Ni ukuvuga ngo mu ntwaro zivuga ko zafashwe harimo iziremere zirimo HE-LR 60 mm mortar bombs, ndetse izi zakorewe muri Irani harimo za UP-7 62 machine gun zakorewe muri muri Azerbaijan, hari AZ-7 ni intwaro nyinshi zagiye zigaragazwa ko zambuwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari anti-tank rockets ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa Types 56. Hari n'izindi nyinshi zagiye zigaragazwa ko zambuwe igisirikare cya Kongo FARDC. Icyakora amakuru yatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Kongo arimo Radio Okapi avuga ko iki gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 13 Werurwe. Abagabye igitero rero bateye ikirombe cy'Abashinwa gicukurwamo zahabu kiri ahitwa Mucaca muri teritwari ya Mambasa mu birometero bigera ku 135 mu mujyi mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'imiryango ya societe civile muri ako gace ariko icyo gitero ngo icyo gitero cyaguyemo abantu benshi, ndetse ariko umubare hanganye watangajwe. Biragoko kandi abateye batwitse inzu nyinshi ndetse bakangiza n'ibikoresho byifashishwaga mu bucukuzi bwa zahabu. Hanyuma rero abafatanyabikorwa ndetse n'abatangabuhamya bavuga ko igitero cyabaye mu buryo bwihuse kandi bukomeye, aho abarwanyi bateye masaha y'ijoro bakagaba ibitero ku burinzi ndetse n'abakozi b'ikirombe. Nyuma yaho ngo bakomeje kugaragara muri ako gace, bituma bigora inzego z'umutekano ndetse n'abaturage kumenya neza ingano y'ibyangiritse. Ibi bitero kandi byabaye mu gihe intara ya Ituri imaze imyaka myinshi irangwa n'umutekano muke uterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Muri iyo mitwe kandi harimo n'uwo bavuga ko ufitanye isano n'umutwe wa Islamic State, cyane cyane umutwe uzwi nka ADF, ni Allied Democratic Force, ukorera mu bice bya Ituri ni na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma uyu mutwe kandi wa ADF uyu watangiye mu myaka y'1990 ukora muri Uganda, ariko nyumuza no kwimukira mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka ishize. Uyu mutwe watangiye kugaragara mu itangazo rya Islamic State nk'igice cyawo muri Afurika yo hagati, bituma ibikorwa byawo bifatwa nk'iby'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga, ni IDF. FARDC kandi ahangaha mu bice bya Ituri yatezwe icyo nakwita ambushi cyangwa se ambuscade zanahitanye abasirikare barimo umusirikare mukuru wahasize ubuzima, nk'uko amakuru abishimangira. Bikavugwa neza ko kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu
ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 14 Werurwe nyuma ya saa sita ahitwa biravuga ngo ni konvo y'ingabo za leta ya Congo FARDC yatezwe igico n'abantu bitwaje intwaro mu gace ka Badengaido ni muri sheferi ya Bombo muri teritwari ya Mambasa. Amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'umutekano muri ako gace avuga ko iki gitero cyatunguranye cyane, aho abarwanyi batarabegekana neza bateye iyo konvoyi mu gihe yari iri mu bikorwa byo kugenzura umutekano muri ako karere. Icyo gitero rero cyaguyemo abasirikare ba FARDC babarirwa mu mirongo, barimo umusirikare ufite ipeti rya kapiteni, mu gihe abandi basirikare benshi bakomerekejwe bikomeye. Iki gitero kikaba kibaye nyuma y'iminsi ine gusa abaturage batuye mu mudugudu cyangwa se mu duce twa Mambasa bari mu bwoba bukomeye. Amakuru atandukanye akavuga ko muri iyo minsi ishize abantu bitwaje intwaro babonywe bambuka uruzi rwa Ituri berekeza muri aka karere, bikekwa ko bari bafite umugambi wo kuhigarurira. Ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye impungenge. Ubwo rero abaturage bavuga ko kuva icyo gihe umutekano wahise uhungabana cyane, aho ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwahise cyangwa se byahise bihagarara kubera gutinya ibitero bishobora kugabwa n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Amakuru kandi yemejwe na societe civile yo muri ibyo bice mu nyandiko yashyizwe hanze, aho yagaragaje ko abasirikare benshi bapfuye muri icyo gitero. Societe civile yaravuze ko hari indi mibiri y'abasirikare bishwe yabonetse mu mirima no mu bice cyangwa se mu duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hafi y'aho ibi bitero byabereye. Abahagarariye societe civile kandi basaba ubuyobozi bwa gisirikare bwa Congo kongera ingabo muri ako karere kugira ngo harindwe ubuzima bw'abaturage, hanahagarikwe ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukwirakwira muri teritwari ya Mambasa. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni munyemerere turebere hamwe andi makuru agezweho, tunanyarukira mu makuru ari kuvugwa cyane hakurya y'inyanja ngari. Ariko reka mbanze babwire ko kuri ubu raporo nshya yashyizweho ahagaragara n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo BCNUDH yagaragaje impungenge zikomeye ku ihohoterwa rikomeje gukorerwa abantu bafungirwa mu bigo by'ubutasi by'iki gihugu. Iyi raporo ivuga ko nibura abantu 503 bafungiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ngo aho bafungiwe mu bigo bitatu by'ingenzi by'umutekano. Muri ibyo bigo harimo icya ANR cyangwa se Agence Nationale de Renseignement, ndetse harimo na DEMIAP na CNC. Ubwo rero raporo ya BCNUDH igaragaza ko bamwe muri abo bantu bafunzwe kuva mu mwaka wa 2023, ariko kugeza ubu bakaba batarigeze bagezwa imbere y'urukiko, nta banyamategeko babunganira kandi n'imiryango yabo ikaba itazi aho bafungiwe cyangwa uko babayeho. Loni rero ikavuga ko ibi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ayemezwa n'umuryango w'abibumbye ateganya ko umuntu wese ufunzwe agomba guhita agezwa imbere y'ubutabera mu gihe gito, kandi akemererwa ubufasha bw'ubunyamategeko ndetse n'itumanaho n'umuryango we. Raporo rero kandi igaragaza ko mu iperereza ryakozwe habonetse ibimenyetso byinshi by'ihohoterwa rikomeye, birimo iyicarubozo rishingiye ku gukubita no gukomeretsa ku mubiri. Hanyuma harimo gufungirwa ahantu hafunganye cyane kandi hatagira isuku, gukumira abafungwa kubona ubuvuzi cyangwa se amafunguro ahagije. Abashakashatsi ba Loni bavuga ko hari abantu bamwe bafungiye mu byumba by'ibanga byo muri ibyo bigo by'ubutasi, aho bafungirwa igihe kirekire batabona umuntu uwo ari we wese wo hanze. Ibibazo bijyanye no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu si ibyaha muri Congo, si bishya. Mu myaka byinshi ishize imiryango mpuzamahanga irimo nka Amnesty International na Human Rights Watch yakomeje kugira igaragaza impungenge ku mikorere y'inzego zimwe z'umutekano n'ubutasi z'iki gihugu. Byumvikane ko rero ni ibinengwa n'abatari bake imyitwarire ya guverinoma ya Kinshasa, cyane cyane mu bijyanye no kubungabunga uburenganzira bwa muntu, bikomeje kugenda mu by'ukuri binengwa n'abatari bake. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari, reka twerekeze amaso ku ntambara iri ku bice bigacika hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Isirayeli. Reka tubirebere hamwe. Iran yateguje ibitero byo kwihorera kuri Amerika, ni ukuvuga ngo kwica Ayatollah Ali Khamenei ndetse no gusenya ibikorwa remezo bitandukanye bya hariya i Tehran. Amerika
yakoze na Israel ngo bagomba kubiryozwa kuko Iran ngo ntago izaviramo aho, dore ko yanabonye umuyobozi mukuru w'ikirenga mushya. Umuvugizi w'ingabo za Iran yagize atyasaba abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva ku bibuga by'indege, ngira ngo mubyumve neza, ubwihisho bwo ku byambu cyangwa aho abanyamerika bihisha. Yemeza ko ingabo za Amerika zagabye iki gitero zari muri ibyo bice, agira ati turamenyesha abayobozi ba United Arab Emirates ko Iran ikoresha uburenganzira bwayo bwo kurengera ubusugire bwayo binyuze mu kurasa ahaturutse misile z'abanyamerika ku byambu by'ubwato ndetse ahashyirwa imizigo n'aho abasirikare ba Amerika bihishe mu mijyi imwe ya United Arab Emirates. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Iran rero yavuze ko uzarasa ku bikorwa remezo byayo wese bazahita bamusubiza nta kabuza. Minisiteri y'ingabo ya Iran yatangaje ko barashe misiri 9 na drone 33 mu gitero cyagabwe kuri United Arab Emirates kuri 14 Werurwe 2026. Iran rero yasabye abaturage bose bo ku cyambu cya Jebel Al muri Dubai, Khalifa muri Abu Dhabi ndetse na Fujairah ahitwa ngo ni Fujairah kuva cyangwa se kuhava kuko ngo bateganya no kurasa ngo ku mashami ya banki z'abanyamerika ziri muri ako gace. Iyi rero uyu ni umuburo watanzwe. Iki cyambu cya Fujairah cyo kinyuzwaho mu by'ukuri utugunguru twa lisansi 1 miliyoni buri munsi, bingana na 1% by'ibicuruzwa byose ku isi, byicuruzwa byose hose ku isi. Byumvikane ko ni icyambu cy'ingenzi cyane. Iran rero yahamije ko inzira ya Hormuz ifunguye ariko ariyo iyigenga aka kanya, ngo nibo bari kugenzura iyi nzira ya Hormuz. Harabifuza ko habaho icyitwa ibiganiro bakemeranya agahenge, ariko Amerika yabiteye twatsi iravuga iti nta by'agahenge, turakomeza turasane. Hanyuma Trump we yagize atya mu by'ukuri yemeza ko ngo ibihugu byinshi bizohereza ubwato bw'intambara muri Hormuz nk'uko amakuru abivuga. Ubwo reka tugenjiremo, ariko ibijyanye n'agahenge Amerika yabyigaramye. Hanyuma ariko aka kanya biravugwa ko Amerika ikomeje guprovoka Iran yirasaho mu buryo budasanzwe, ndetse Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ijoro ryo ku ya 13 rishyira ku ya 14 yaratangaje ko ingabo z'igihugu cye ngo zabashije kurasa ndetse zisenya ibirindiro by'ingabo za Iran biri ku kirwa cya Karg gifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Tehran. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati mu kanya gashize hashingiwe ku bwirinzi murambabarira cyane, hashingiye ku ibwiriza ryanjye ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zagabye kimwe mu bitero bikomeye mu mateka y'uburasirazuba bwo hagati, zisenya burundu ibirindiro bya gisirikare ku kirwa cya Karg. Trump yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kudasenya ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri petroli biri muri kiriya kirwa, ariko ko Iran cyangwa se abandi bari kuyifasha mu ntambara yatangiye tariki 28 Gashyantare 2026 niba akomeza kugerageza gufunga umuyoboro wa Hormuz nawe azisubira. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko kurasa ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri petroli ndetse n'iby'ingufu bya Tehran bizatuma nacyo gisenya ko iby'ibigo byo mu burasirazuba bwo hagati bikorana na Amerika bihinduka umuyonga. Mu gitondo cyo ku itariki 14 Werurwe ibinyamakuru byegamiye kuri leta ya Iran byatangaje ko nta bikorwa remezo by'ibikomoka kuri petroli biri kuri iki kirwa cya Karg byangijwe n'iki gitero. Gusa iki kirwa cya Karg kiri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umuyoboro wa Hormuz hafi y'umujyi wa Bushehr ukora ku nyanja. Igice kinini cy'ubutaka bwacyo bukaba bufite ubuso bwa kilometero kare 20 cyuzuye ibigega by'ibikomoka kuri petroli byinshi nk'uko amakuru abivuga. Mw'abantu mwe ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gato hagati y'impande zombi. Hanyuma ubwo rero bifuzaga ibiganiro sasa, dore cy'ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje kubifuza ibiganiro. Bwavuze ko Donald Trump ngo adakeneye ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge muri intambara ye na Iran, ngo intambara ahubwo izakomeza. Umuyobozi muri White House yagize atabwira Reuters ko Trump yateye twatsi igitekerezo cy'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko ngo byumvaga ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge. Amerika ivuga ko Iran yanze agahenge mbere hose kugeza igihe Amerika na Israel biyigabyeho igitero. Uwatanze amakuru avuga ko Trump ashishikajwe no kurwana intambara ngo ace intege ubushobozi bwose bwa gisirikare bw'iki gihugu.
undi mukozi muri White House ati rwose ntabwo ibyo bimushishikaje nonaha, ndetse turakomeza gahunda rwose, turakomeza intambara, wenda hari umunsi bizaba ariko ntabwo ari ubu. Trump avuga ko hashobora mu by'ukuri kuba abayobozi bashya ba Irani batangaje ko bashaka ibiganiro kandi ko bizaba. Ubu Operation EPC Fury ngirakomeza. Hanyuma ariko kandi White House ikavuga ko ukuriye umutekano wa Iran ari we Ali Larijani na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi bashatse kunyura muri Oman kugira ngo habeho ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara bishobora kugirwamo uruhare na Vice President wa Amerika JD Vance, ariko ntibyemeranywaho. Intambara ya Amerika na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare. Amerika ivuga ko rero ishaka guca intege umugambi wa Iran wo gukora intwaro za nuclear, n'amaginga rero impande zombi zirakyesurana, n'amaginga ya buri ruhande ruracyarasa ku rundi. Ibintu byacitse byadogereye hagati impande zombi zihanganye. Papa Leo arasaba ibihugu byose biri muri intambara guhagarika intambara ndetse bikihana. Ibise birumvwa ni ikibazo kibazwa, igisubizo kikabura. Reka dusoreze amakuru yacu kuri inkuru y'igisasu cya Korea y'Epfo, mu Korea ya ruguru ngo cyakangaranyije Korea y'Epfo ariko kandi ngo n'Ubuyapani. Ni Korea ya ruguru yarashe igisasu cyerekeza mu nyanja, mu cyerekezo kigana mu mujyi mu nyanja y'Ubuyapani, nk'uko Korea y'Epfo mu Buyapani cyerekeza mu nyanja y'Ubuyapani, nk'uko Korea y'Epfo n'Ubuyapani mu by'ukuri byabitangaje. Aho Tokyo yavuze ko bishobora ko cyangwa ko bishoboka ko yari misile iri ballistique. Iyi misile iri ballistique ni intwaro iraswa ikoresheje rokete ifite imbaraga nyinshi igatuma izamuka cyane mu kirere, nyuma yo gusunikwa na rokete iyizamura. Iyo misile ikurikira inzira igoranye mu kirere imeze nk'iyo umupira ugira iyo utewe. Hanyuma rero igeze ku rwego rwo hejuru mu rugendo rwayo ntibigikoresha moteri yayo, ahubwo ikomeza urugendo iganaho igenewe kugera, ibitewe ahanini n'imbaraga z'isi, ndetse ubwo n'imbaraga z'isi ziyikurura. Birumvikana cyane izi misile rero ziba zigenewe gutwara umutwaro w'intwaro ushobora kuba ari ibisasu bisanzwe cyangwa se izindi intwaro zikomeye nka za kirimbuzi, iz'imiti yica cyangwa se iz'ibinyabiziga. Bitewe n'ubwoko bwayo rero missile ballistic ishobora no kugenda intera iri hagati y'ibirometero 100 kugeza ku bihumbi byinshi, bigatuma ishobora kugera ku ntego iri kure cyane aho yarasiwe. Hari n'izigezweho rero zishobora kurenga imipaka y'imigabane y'isi zikagera ku ntego ziri kure cyane. Hanyuma rero reka mu by'ukuri babwire ko igisirikare cya Korea y'Epfo cyatangaje mu butumwa bugufi icyohereje mu banyamakuru ko icyo gisasu cyarashwe cyerekeza mu nyanja iri ku nkombe z'uburasirazuba bwa Korea ya ruguru. Nta yandi makuru arambuye yatanzwe cyangwa se cyatanze. Abashinzwe kurinda inkombe z'Ubuyapani bo bavuze ko icyo gisasu gisa n'icyaguye mu nyanja.